Fidintin time so na me betena se a na me de ababesom na nedie ababeto abefo fidintin time so a obia edi ho enkomo ene se President of the Republic of Ghana John Dramani Mahama ne ba aye friend Sharaf Mahama no apparently no timi organize a year boxing bout bia amafo obia kwa ase kokogigi na na chese otu ona se wore aho na chese wo se aha entertainment no utimi ko na kwagigi wani kakra apparently no da so na asembisi ewo eye boxing bout no ase abra ex wife and a girlfriend of medical I find Fela Makafui eye na adwene se opese ochia abrantia your friend eye Sharaf na abrantia no say hey awura enye wunti na me organize program no don't come and destroy everything for me na o abrantia na abraf Fela Makafui etone ne sa se ochia eye abrantia no na chese abrantia no atimi atwene sa wanchia eye Fela Makafui a yenu aba nani ewu poto na de toso mi no eye history story a obia eka ho asem ye abrantia na o kontokwa na kasa so atiase boxing o jemu a chese gidigidi no o hwe ne pant a wode ejina eye ring no na wode ko eye boxing na chese ye papa adom chedua so boru na oboto na obi abusa se na so boru adom chedua de boxing ring mu de ni picture akoye den ewo ho uti abrantia no enu mu nsem a wakon eye boxing no anantokwa no wakon 7 emu eye 5 wawene na abrantia ya ofi Pakistan ene ababebone ne de enye ne fort ana enye na hoode so na ate na referee no ena epushi no ema ne etofoma antimema no anto aye ntokwa no esubio according to the boy no wakon bout no na say boxing no mako 9 wawene 7 walusu 2 na before say be kwakwa esa videos we no producer yenkwohwe abra Fela Makafui ye na adwin so person wo chia President of the Republic of Ghana neba Sharaf Mohammed Mahama no yenkwo ne nkuti na so say ohwe eye video na producer video ni ana wa man akona abasa mo hwe Fela ne nsa no he wo ye sen ka o chia abante no for the first na chese abrantie no antimi anchia no se hwe madam we mo nsana mo de akoye ne manema na ye chia mo ane ya tia ka mo so no chese enye adwuma wa o nti hwe afela na chese na ni ewu poto but o pretended because camera so ho nti na ontimi what ase ene da so no o yes o chia na boy no what a disrespect ababa wa no wa mbu eye abrantie no wa mu ababa wa no because whole Fela Makafui the whole Ghana yenim no ne de eni kwasen ko ye ne sa nemu who knows atwene ben ne ba eye Sharaf trimu a wanchia eye abranti ababa wa ye fe no eye Fela Makafui no wantimi anchia no enti no producer de esi ye wo eye boxing bout no eye arena ho no eno no abra na Fela Makafui epese watchia the President of Republic of Ghana the Basharafa abrantia no anchia no nti hwe Fela akokotena na chese nani atimi awuye pa chese enye agorora chese o chested na chese o miamia no phone ase bibia ensi na ye firi ho na ye de eye ntokwa na ye den ehhehye so na ntokwa na hye so na masa akwa no oba begina ntokwa no em se wa anom so bolo ni binti no producer yenko hwe eye ntokwa na nkasamra ye ohwa ntokwa no na chese egusu ekoso na sabrantie no oto bro ba ku bia na oya akote ahwe oto bro ba ku ya chese oya akoto okote ayede ahwe na referee no eyese chairman me hwa wo ba wanum so buru wa blade ke be ya kan ntokwa ni nja because say the wasi ayere abrantie a ade no boxing na mo ko so asa person pagya na ade no hwe no de masa yenko sa ntokwa no wo boxing ring no mu enti ebe ya nkatwe ho abrantie chinchina atwan and a referee no eti no efri Pakistan abrantie no na obeto form according to abrantie no after boxing no ye interview say referee no any pushy no enko ndo onye na agye say oba abeto form na ohwe abra no mo kontokwa na ohwe ne pant ne to a na cheso bu nse adum chedua ne sticker
ɛna ɛbɔ ɛyɛ ɛtoɔ ɛyɛ natale ne to ɛna producer de ato so na yɛhwɛ no to hwɛ ne nika na kyɛ sɛ producer yɛhwɛ video no wa hwɛ bia bon sa Adom Kyedua ne sticker ne bɔ yes sobolo ne bɔ ɛyɛ abrante ne to no na amanfo gye ne sɛ na wo de wo akɔko ntɔkwa amasa ntɔkwa de wo boxing de ya hoɔden wo pagya na de na wo yɛ training na wo de wo Adom Kyedua na wo de na akɔko duru ɛyɛ boxing ring ma de no akɔko na abrante no after ɛyɛ boxing no kɔ yɛ interview no say wɔgye Adom Kyedua di esan sɛ wo de Adom Kyedua sticker abɔ ne to akɔ ntɔkwa maako 9 we ka ho 9 walusu emu 2 pɛ which means say owo gidie ɛwɔ Adom Kyedua mu sɛ any moment bi obenya chance agina ring mu so obeko entokwa anase obebo boxing bia no oyusu Adom Kyedua sticker na obetuma de nkunim according to the boy no senka referee no an stop fight na enka fe na Adom Kyedua powers honhom na ba because we say referee no stop no round 6 rounds no munya nkonwie enka fe na Adom Kyedua spirit no ebewura no ko bebo abrante ne brutal producer yenkoti eye interview no ra we a professional boxer and I say yeah mountain never box on your fro say be ku bi and I said me a professional boxer challenge ma ku 8 ma win 7 abum 1 we na 9 na abum we kan wa abum 2 now relax what con 8 and I what con 9 say ade ma ku 9 and what win mu say ma win 7 and walusu 2 first one no walusu 2 1 Daniel Otu onu again Ghanaian boxer and I win here Pakistan boxer. Okay. Now the other video ni na trend na wo ka say no nti na wo trend ni Adom Kyedua. We are sorry, are you a member? We are a member of the church. At times my pastor no me papa no asem pa church no at times say me asem me mama ti kasa no me kasa no pa unti twi no the all can unti ba opening church. Enya bibia bi no minti bebre wo mu no minti se mi hwe adoye bibe no at times omu oye bibia papa no mi penansem no me follow 100% me follow pa obi be bisa say sticker no for advert na say wo gidi say bibi wo enya for advert bibi wo mi gidi say bibi wo say mi use sa me tumi abu nipa no uji dis we use a we betima abu nipa enye first time na me use me okay it's what you use sticker no dia first one we use no my use bebrewa arena no uji dis no na timi ma win fight enu kan e kan ho no we say professional boxer there senka training any the keka ho na o ye constant training ni but it's now believe in say Adom Kyedua the sofo Adom Kyedua ne sticker ene beboa me 100% train pa me training pa enye say me see sticker no say me kita sticker no me win enu 100% ma ye ade ni say me say me ya and say me use star sticker no okay na ede na anko here this time around here Pakistan can your friend can right timi ema niema anko here ma osa bibi anko here fine because of referee no na enya ade bibi anko here fine until we just a referee ni na ama niema anko here referee no na stop fight no enya fight bi ni see me kubio ana say time no o push me by your video bi na wo sorry crent as why tin time o page o ti woni crent oh sata mi yeshwe say we na push me ma cut off no menya abote kakra nse me sorry so say me sorry me ku say ma sorry ma ka chere ref ni say ba say enye sa no be push me no ka chere me say be stop fight me ka chere me say o mpa cho say you no push me out from me ka chere say oh enye sa no ka chere me say be stop fight no there no ba no be stop fight enye say me na ka chere me to me ku minimum say ko say aka 2 runs minimum bibi na Adom na mbeye ebu wow it was stop what round say run 6 na stop fight run 6 now no one eye Pakistan boxer e de hyehyɛ so ɛwɔ ye enkran na abrante no edi ntwo no ne nsɛm a ɔde betu dwa ne bi ni sɛ de erika aka no na Adom Kyedua sticker etare ne to na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ
abre bi obegyina ring mu say obeko anaso bebo boxing say sticker no ebo eye na tali mu a man confidence bi ahoden foforo bi aside say we di training na we training for any bout anase entokwa bi obeko no sa sticker no generate a lot of energy at the man winning eye ne ntokwa biara a wo kona wuti na say he's making a history because wakon 9 na watime lusumu true de na say enye easy na wuti no kra na say we no referee no stop on at round 6 which are on who ni say referee no amboa no esan say ogide say senka edu last round and last 2 rounds no nanka spirit home be the energy from Adumchedia stick and bit maybe running amanko abo abante no knockout nanso referee no antimi amasa amaso we ni dem de ba besom mo ensema abane twagu abe for feeding 10 tiny so obia etutu no sene abasa no medical ex girlfriend ekopie mu ho ana Fela Makafuin so beautiful na nanka opese okochia Sharaf President of the Republic of Ghana neba Abrantia no na say Abrantia no so anchia no is very very embarrassing. Saso ena yekohwe video about no ekoso na Abrantia no Adumchedua ne sticker ebonetro na referee no ete wone the opponent no otima be top forma or relax after that referee no stop fight no ena ye the interview or granted after the program no so edishare so etia de fami aye Emmanuel adechemu ensem na wani egusu a wo hwe no obetim de wadwenkyere aba mesan abetin ha bio na de mensa beka no me de aba abesom me do bia we are professional boxer and I say yeah bout ne be bout ne fro say be ku bi and I say me a professional boxer challenge ma ku 8 ma win 7 abumi 1